reka twubike amacupa twegura inyandiko. Umwe mu banyarwanda ba mbere babayeho abakire, oya nako kumwita umukire gusa ntibihagije, ahubwo nyemerera mwita umuherwe cyangwa se umugwizatunga, nubwo nabyo bwabyo bidahagije, ahubwo reka mwita umujejetafaranga. Rujugiro Ayabatwa Tribert, benshi iryo zina murarizi, benshi mwakuze muryumva, abandi bari mu rungano rwe namwe mwararyumvishe kenshi, aho yari umwe mu baherwe b'abanyarwanda bazwi cyane ku rwego rwa Afurika ndetse n'isi muri rusange. Ariko se wabyakira ute ndamutse nkubwiye ko uyu mugabo Rujugiro atagihumeka umwuka w'abazima? Byumvise nibyo cyane, Rujugiro Tribert yitabye Imana ku myaka 83 y'amavuko. Uyu ni umugabo uzwi cyane muri Afurika kubera uruganda ruri mu zambere zikomeye muri Afurika mu gukora itabi, ari narwo rwamuhinduye umuherwe ukomeye. Hano mu Rwanda yamamaye cyane mu bucuruzi butandukanye, by'umwihariko ku nyubako ye y'ubucuruzi izwi ku izina rya UTC iherereye mu mujyi wa Kigali rwagati i Nyarugenge. Uyu mugabo yarakunze kuvugwa mu nkuru zitandukanye mu bitangazamakuru byaba iby'inaha mu Rwanda, mu karere ndetse no ku isi muri rusange, ibintu byatumye ahinduka icyamamare, benshi batari n'abanyarwanda gusa baramumenya. Nimubwira ko yari umujejetafaranga, bamwe bavuga ko barenze uruhombero, ubyumve nk'ukuri, kuko uretse ubucuruzi butandukanye yakoreye mu bihugu byinshi bya Afurika birimo u Rwanda, u Burundi, Uganda, Tanzania, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Angola, Sudani y'Epfo, Afurika y'Epfo na Nigeria, ndetse yewe utibagiwe no hakurya muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Nk'ubwo muri 2014 ikinyamakuru Forbes cyatangaje ko Rujugiro ariwe muherwe wa mbere muri Afurika mu bakora bakanacuruza itabi. Ubu tuvugana rero nta yindi nkuru iri mu bitangazamakuru bitandukanye uretse y'urupfu rwe. Ntabwo biramenyekana neza aho yaguye, ariko uyu mugabo wari umaze imyaka isaga 14 yahunze u Rwanda akajya kuba muri Afurika y'Epfo, hari amakuru avuga ko yari amaze iminsi yibera i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu, bikaba binakekwa ko ariho yaba yaguye. Ariko se mu by'ukuri ni iki cyishe Rujugiro? Yaba yazize iki? Ni iki cyishe nyuma y'urupfu rwe? Hanyuma se uretse ibyo kuba yapfuye, ubundi mu by'ukuri uyu mugabo yari muntu ki? Mu kiganiro cy'uyu munsi ngiye kuva imuzingo iby'urupfu rwe, ndetse ndanakubwira ku mateka ye yose kuva avutse kugeza uyu munsi, n'urugendo rwamuhinduye umuherwe n'umujejetafaranga Afurika yose yirahiraga. Ikaze kuri uyu muyoboro wa YouTube twumviraho, kora subscribe uyu munsi n'aka kanya utaribagirwa, kugira ngo tujye tubana buri munsi. Nitwa Oscar, dushime nguhaye ikaze. Ikaze nanone mu kiganiro cyacu kandi cyanyu. Umuherwe w'umunyarwanda Tribert Rujugiro Ayabatwa wari umaze imyaka yarahunze u Rwanda, yapfuye ku myaka 83 y'amavuko. Umwe mu banyamategeko be yahamirije BBC Gahuzamiryango urupfu rwa Rujugiro, yongeraho ati nta yandi makuru dufite yo gutanga muri aka kanya. Amakuru avuga ko Rujugiro yarasigaye i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Inkuru y'urupfu rwa Rujugiro yavuzwe cyane mu masaha akuze y'ijoro ryo kuri wa kabiri rishyira kwa gatatu tariki ya 17 Mata 2024. Umwe mu bantu be ba hafi batanze amakuru ku rupfu rwe yavuze ko inkuru y'urupfu rwa Rujugiro ari impamo. Urukuta rwa The Chronicles, kimwe mu binyamakuru bivuga amakuru agezweho hakoreshejwe umuyoboro wa X yahoze ari Twitter, narwo rwavuze ko Rujugiro yapfuye afite imyaka 83 y'amavuko. Abiganjemo abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda nibo bafashe ya mbere mu kumubika, gusa ntiharamenyekana igihugu yaguyemo cyangwa icyaba cyamwishe cyangwa se cyateye urupfu rwe. Ntabwo bizwi niba yazize uburwayi, impanuka, uburozi, kuraswa cyangwa ubundi bwoko ubwo aribwo bwose bw'urupfu yaba yapfuye. Ntabwo bizwi neza icyamwishe, kuko umuryango we n'abanyamategeko be bahisemo guceceka no kutagira icyo batangaza ku cyaba cyateye urupfu rwe. Ariko se ubundi uyu Rujugiro witabye Imana yari muntu ki? Ubundi amazina yose ni Rujugiro Ayabatwa Tribert. Yavutse mu mwaka w'1941, avukira mu karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Kuva mu 1959 Abatutsi batangiye gutotezwa no kumeneshwa, benshi barahunga, bahungira mu bihugu bitandukanye by'ibituranyi birimo Burundi, Uganda, Tanzania n'ahandi. Rujugiro nawe rero
ni muri ubwo buryo mu mwaka w'1960 ku myaka 19 yonyine y'amavuko yahungiye mu Burundi. Mbere yo guhunga, mama we yari yarapfuye akiri muto, ndetse politike mbi y'uburezi mu Rwanda yabuzaga bamwe amahirwe yo kwiga, nawe yamugizeho ingaruka kuko Rujugiro yacikishije amashuri ye yageze mu mwaka wa 8. Icyo gihe yari afite imyaka 16 y'amavuko. Nyuma rero yo guhungira mu Burundi, yagezeyo atangira gushakisha ubuzima. Aganira na Forbes mu mwaka wa 2014, yabwiye iki kinyamakuru ko muri uko gushakisha yaje kubona akazi ko gukora mu iposita. Rujugiro yakoranye umurava, akazi ke agakora gakunze, ndetse aba umukozi w'intangarugero. Nk'umuntu utari ufite amashuri ahagije, ntabwo yari azi indimi, kandi Igifaransa nirwo rurimi bakoreshaga muri ako kazi ko mu iposita. Yagombaga kumenya byanze bikunze. Umurava n'umuhate ntagereranwa, Rujugiro yavaga ku kazi nimugoroba agahitira ahitwa Alliance Française akiga Igifaransa. Bidatinze yaje kukimenya neza, ndetse atangira kukigisha izindi mpunzi z'Abanyarwanda zari ngaho mu Burundi. Gake gake Rujugiro yaje gukomeza gukora no gutera imbere, ndetse mu Burundi yahakoreye ubucuruzi butandukanye. Ku myaka 20 nibwo yatangiye kwikorera, atangira business ye bwite. Nyuma y'amafaranga yari yarya savinga akiri muri ka kazi ko ku iposita, yaje kugura imodoka itwara abagenzi, ahakaza umushoferi, atangira gukora mu verisa. Guko yinjiye mu bucuruzi bwo gutwara abantu n'ibintu. Nyuma yaho iyi business yaje kuyivamo, atangira indi yo kwinjiza ibicuruzwa mu Burundi abikuye muri Tanzania. Ibyo byarimo ingano, ifarini n'umunyu. Icyo gihe Rujugiro avuga ko yakemuye ikibazo gikomeye cyari mu Burundi cy'ibura ry'umunyu. Mbere yuko agera mu bucuruzi bw'itabi bwamuhinduye umuherwe, Rujugiro yagerageje n'ubundi bucuruzi butandukanye burimo n'ubw'ubwubatsi, ndetse kandi yanagerageje ubucuruzi bwa zahabu, ariko bwo ntibwamuhiriye kuko yarahombye. Mu ishusho y'umugabo udacika intege, Rujugiro mu mwaka w'1973 yatangiye ubucuruzi bw'itabi, aho yarikuraga muri Tanzania akaza kuricuruza mu Burundi aho yabaga nyine. Yagiye nk'impunzi, ariko ageze aho habona ubwenegihugu afatwa nk'umuturage waho. Ubu bucuruzi bwaramuhiriye cyane, ndetse anafata icyemezo cyo kubukora ku kigero cya nyuma gishoboka. Nyuma y'imyaka 5 abukora, ni ukuvuga mu 1978, noneho yafashe umwanzuro wo gushinga uruganda rukora itabi, aho kujya rirangura akaricuruza, ahubwo noneho agatangira kuryikorera akariranguza abandi mu bihugu bitandukanye. Byari nyuma y'uko yari amaze kumenyana n'abanyenganda b'Abanyatanzania bari bafite inganda zikora itabi, bamweretse uburyo rikorwamo, ari nabo bamushishikarije gushinga uruganda rurikora. Kuko yatangije uruganda rukora itabi, arwita Pan African Tobacco Group, PTG. Vuba vuba uruganda rwarakuze cyane, ndetse ruramamara cyane, rwagura imbibi ko byagize muri 2014 ari uruganda rukorera mu bihugu 9 birimo Nigeria, Angola, Burundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo na Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu. Mu mwaka wa 2014, ikinyamakuru Forbes mu nkuru cyari cyakoze kuri uyu mugabo cyaranditse kiti Rujugiro Tribert Ayabatwa niwe muherwe wa mbere muri Afrika mu bakora bakanacuruza itabi. Byageze muri 2014, Pan African Tobacco Group arirwo ruganda rwa mbere runini kandi rukomeye ku mugabane wa Afrika wose mu gukora itabi mu nganda z'Abanyafrika, utabariyemo iz'Abanyaburayi, Aziya, Amerika n'ahandi. Byageze muri 2014, Pan African Tobacco Group ari uruganda rukoresha abakozi 20,000. Byageze mu mwaka wa 2014, uru ruganda rupima miliyoni 250 z'amadolari ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwinjiza buri mwaka. Byageze muri 2014, Rujugiro ubwe afite imitungo ipima miliyoni 200 z'amadolari. Rujugiro ubukire bwe bwakomeje kwiyongera binyuze muri uruganda n'ubundi bucuruzi butandukanye burimo bwo kubaka amazu mu bihugu bitandukanye bya Afrika, kugeza ubwo muri 2020 ikinyamakuru Yahoo Finance cyavuze ko ari umwe mu bashoramari 10 ba mbere b'abaherwe muri Afrika y'Uburasirazuba. Mu Rwanda, Rujugiro yamenyekanye cyane ku bw'inyubako ye iri rwagati mu mujyi wa Kigali yari izwi nka UTC, Union Trade Center, iri mu zambere ndende zubatswe nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994. Iyo nyubako ibarirwa agaciro kari hafi cyangwa karenga miliyoni 20 z'amadolari y'Amerika. Ni inyubako yafunguye imiryango muri 2006. Leta y'u Rwanda yayiteje cyamunara muri 2017
ivuga ko Rujugiro wari umunyamigabane myinshi muri yo ayibereyemo umwenda w'imisoro irenga miliyoni 1 y'amadolari, ibyo we yakomeje guhakana. BBC ivuga ko mbere y'uko yerekeza mu buhungiro muri Afurika y'Epfo mu mwaka wa 2010, mbere yaho Rujugiro yabaye umwe mu bajyanama ba Perezida Kagame kuko yari mu kanama kitwa PAC, Presidential Advisory Council, akanama kama abajyanama bihariye ba Perezida. Leta y'u Rwanda yashinjwe Tribert Rujugiro Hayabatwa kumwe mu baherwe bafashaga ibikorwa by'umutwe wa RNC wa Kayumba Nyamwasa urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Gusa we yavuze ko atakorana na General Kayumba Nyamwasa, ko igihe cyose byasaba kagaruka mu Rwanda ari uko habaye intambara katabikora, ahubwo ibyo byaruta ntazigera rugarukamo. Ubu tuvugana rero Rujugiro yitabye Imana, ntabwo akibarizwa mu isi y'abazima, ntabwo byigeze bitangazwa byamuhitanye naho yaguye. Gusa ibi ni byari bigezweho ku rupfu rwe. Birashoboka ko mu masaha ari imbere abagize umuryango we bari buze gutangaza icyo yazize. Ubwo natwe icyo tubereye aha ni ukukumenyesha buri makuru yose mashya ari bujye hanze ku rupfu rwa Rujugiro. Wakoze cyane kudukurikira.